Kasarkar pedeng kan sathau no ekimat rekam ke bayade bekam jongak kai perthai hapok kari lani kan National Tourism Policy haswa jong ka dorbar mangtingka ka yun dorbar thauan. Yakani layathu do menteri katanat kikam jongak kai perthai jong kari uji Kishan Reddy. Menteri jong kasarkar pedeng u Dr. Jitendra Singh unsayalam khaman ekakanhun Joint Indian Ministerial jong katanat boarding but ka new and renewable energy bat kumju ru jong katanat science and technology haka jinglet yu kejan kapasan sengi sha USA kalet kawan jong kikali ha surak ba National Highway Hendriu ha East Janja Hills District kala sakut hitadan haju ha kabalai sengi lenter mentau benai ha kasnap sengi ningkong hadin ka jingtua khando ba jingtu jong kakti ha ka surak kram lani ka tunnel ha Sonapur. U Amarnath Sharma ulalong uladu jang kalempung nyelekai All Shillong Open Snooker Tournament balapenlong dakan National People's Youth Front NPYF hakani kanong ba harengkat ka jinget lang bat ka Meghalaya Billiards and Snooker Association haka jingelekai ka bakhatdu bat ka basong shit ba u Sharma ulala ban pendram no ya ujek sial nong kendri. Menteri katanat kakot kakia jang kajala u James Sangma ulabu jingkeli ya u MLA kaseng BJP uba ILHEC ubalaya dai kakanhun KPC Group kaba ka sarkar keladap penyesuai soskular bantay ka Shillong Medical College Hendrai kabam shim la urlong satya wat haduk menta menero.